Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Eliza. Manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklakuman itinagan nga Eliza. May saakmet kadag itinaayat adumdumngeg iti programa yo. Nang runa ita a pandemya, iso a napanunot kumet nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Tabarang pakapidutan iti adal, dagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Eliza. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala, friend, umadani man ng enrollment tayo para iti second sem. Ay, wan nga rod, friend. Agsardengak pailaan. Anya? Apay nga agsardeng ka? Sayang mat Sayang at talaga, nasken pa lang agsardengak. Kalaat mo ti kasta a desisyon mo, Elisa. Apay, ada ka di parikot mo. Amumot na masakit ni nanang ko. Di mo't makatrabaho ni tatang. Ni manong ko laang ako lintinam na maan mi. Iso aka sa pulak dagtrabaho ita. Ay, wan Kat anya nga rod ngay. Diyak kumakayat ti sumardang, tamasayangan akmot laang. Ngam awan at talaga ti maaramidak, friend. Ngam ikarima, ituloy mong tumatlaang inton makaurnong ka. Saan mabali nakasta kalatan? Wen friend, di ka madanagan. Ituloy kun to at talaga. Amumat akayat ko ti makaadal. Manong, sumardengak pa'y lang agadal. Agtrabaho ak. Agtinulong ta para iti agas ni nanang. Ha? Jack matimbaga sumardeng ka, ading ko. Kabalak pa'y mat ading ko. Maasyanak unay kan ka, manong. Si kaamin tagas gastos iti balay. Pati allowance ko kat si kaaminan. Sana bale. Inton makaurnungak. Ituloy kong tumatlaang ti agadal. Ay, adaking ka dayta. No, saan mo to kabaalan tiyang trabaho? Kaya't aganor ka manin. Siyak doon ti makamuken ka. Ay, agyaman ak, manong. Man nakaawat ka talaga. Awan ang yaman na dayta ading ko. Anya ngay nga rod kaya't duduata lang mat di. Dataatag tinulong. Anya ngay nga rod kaya't bakat kan lakay matan nagiti naganak ta. Wan nga rod, manong. Di mo't tin makatrabaho ni tatang. Kan saan mo't nga rod mabalin nga agsardeng ni nanang nga agtumar iti agas na. Ading ko, kabaalan ta daytoy basta tinulong ta. Di bali ta awan pa'y matibukot ka pamilya. Aywan kayam. Amo ka di ti kayan ayat mo, ti panggap mo, ngagsardeng, ti panagatal mo. Saan pa'y nga rod, manong? Ibagak pa'y lakan kwa na inton sumarungkar di ti balay. Kasta ka di? Ala, sige. Ibaga mga word kan kwa na at no saan nga baklaan. Wan, manong. Syakton ti makaam mo. Ay, wan kayam. Apay sa din no, ti pag-ubraan na ni Rodel. Ijay mo't lasigod, manong. Makiman maneho iti van ti angkel na. Ah, kasta ka di. Nasayat man nga rod no kasta. Ta saan lang agtamtambay. Wen, manong. Oh, adtoy nanang. Umuna kayon amangan. Ay, agyaman ak anak ko. Akat mangan kayo matan Umuna kayon, nanang. Urayag pa asumangpot ni manong. Aggigiddan kamin ton amangan kada tatang. Alang arod anak ko. Tapno adda kasango ni manong mo amangan. Ni, o sige, mangan kayo latan Sung batak bi iti awag ko. Hello? Elisa, agkita tayong ton bigat. Adanas kang naibagakan ka. Ha? Anya dayta? Imawag ka lang arudan. Di mo pala ibaga. Di ka nga rod gumurguray ti dayto nga ibagak Wen,
Anya nga min dayta. Nagsinara kami iti boyfriend ko. Nagpasyal kami. Kalpasan na, mapan kami kumamangan iti may sa restaurant. Ngam saan kami ang nagtuloy? Nakitak namin ni Rodel, ada kadwa na babae. Anya? Sana kagar aramid lang iti istorya Kun kadwak pa ni Jerry ang nakakita kadakwada. Feli. Tsaka mo no, patsak dayta nga imbaga mo ano saan. Saan ka mo't apilpilitan, friend? Ngam da ito lang ti makunakan ka. Paliiwam ni Rodel, narigatan. Sige. Agyaman nak, friend. Itay katibay nga gururay ka? Kaano pa'y aluklukwan nak, Rodel? Elisa, anya ka din dayta nga ibagbagam. Awanan kay tibayin. Oh. Nagtalakakan ka. Ngam anya ter aramidam. Diyan ka mo dayta nga ibagbagam. Di ka naglibak pa'y. Mismo ni Felia gayam ko tinakakita kada kayo. At da sa bali a babae akadwam. Imposible nga gulbot ti gayam ko kanyak. Elisa. O anya, naglaat ka? Rodel, ato ti pampanunutek ita. Nagsardengak iti panagadal ko. Parikot ko ni Nanang Mi. Sa ita kastapay lang taramidam. Rodel, kunak manunapudno ka kanyak. Elisa, pakawanan na ko ma. Diyan king gagara. Nasulisog aklaan. Amumot no kasano ti panagayat ko kun ka. Anya nga'y di inaklon mo matlaan. Pangasim. Pakawanan na ko ma. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Rodel. Oh. Ngam ka po iti naramid mo. Diyak may ka rin agsubli pa iti sigod apa nagtalag ko kan ka. Aklaw na ka nagbiddotak. Diyak ilibak dayta. Kabalak aliklikan da babae para kan ka. Napatag ka unay kanyak. Sana kas ka rin na dayta nga ibagbagam. Elisa, please. Saan na maulit pa ikarig. Diyak amo no anya ti panunutag ita, Rodel. Oh. Sige, panawan kan. Elisa, anak ko, apay akasta tila nga managawid. Kasla nagsangit kamot. Awan laang daytoy, tatang. Wano nag-apa kayo kani Rodel. Tatang. Kuna konket. Awan ang yaman na daytoy, tatang. Sige, mabit laang. Isaganak ti kanan tayo. Agidasara kon, tatang. Nanang, adto ti kanan niyo, oh. Elisa, anak ko. Nakapsutak unayan. Kan... Tiyak makahangas. Nanang! Nanang! Tatang! Ni Nanang! Ipantayo sa ospital! Elisa! Elisa, aning ko! Anya tropas pasama? Manong, ni Nanang! Marigatan nga gangas! Itaray tayo sa ospital! Mangkita kay ti pangiluganan kan kuana! Oo, sige. Bantayan mo din nanang, tama panakon. Naimpaglakit din. Tanay-taray tayo adagos dito ospital ni Nanang, Manong. Wanyarot ating ko. Manong, padasag sa tiagabroad. Ha? Uray dwala ang atawan. Para kada tayo matlaang. Sigurado ka kadidita ating ko? Uwan, Manong. Agpatulong ak iti kasinsinta. Ni Marvin. Sigurado ang matulungan nakday chay. Elisa. Mabit laang mat nga urayan ti dua atawan, Manong. Ket ataking karay ta ating ko. Basta tinapateg ket agandad kalata ka na yun. Uwan, Manong. Di kay madanagan. Wan nga mading amo ka din ni Rodelda ito planom? Saan pa'y, Manong? Ngam ibagaktukan ko na. Oh, apay akas ta tilangan.
Kasla da na o nagapampanunutan. Kwa, Rodel. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Iso nga, inayaban ka dito'y parke. Kasta ka di. Anya day ta? Aga brodak, Rodel. Oh, Pasensya ka na, no italaan na ibagakan ka daytoy. Amok ngamin adinak palubusan, no ibagak nga amunakan ka. Sapay ko mata maawatan na. Elisa. Agkasapulan kami ngamin unay iti kwarta, para kaninanang. Amumatan, no kasano kadakkel ti busbusan mi a kwarta, no kas ti ama ospital. Maawatan ka. Ngam impakaamong kumamot kanya ka. Pasensya ka lang kuman, Rodel. Kasano nga rin ita? Inton umay alawas ti flight ko. Anya? Wen, Rodel, napartak ti pan na kay pag na ti papeles ko. Ta nagpatulong akiti kasinsin ko. Kasta ka di. Sige nga. Good luck, ha? Inakot. Rodel? Rodel! Mabitlaang! Rodel! Nasakit sa amat tinakam na iti pa nagkaprod ko. Iso a pinanawan na kon. Hello, Feli? Oh, friend. Itaman pa nakaawag ka manan. One friend. Day off ko ngamin ita. Awan mo taramidak. Iso na lagip ka nga inawagan. Kasta aya. Kat, kumusta mo ti trabahong dita? Okay lang, mat friend. Iso na laang. Tatalo abulan ko pa ila dito eh. Ay, mailiw akong iti pamilya, friend. Kan syempre, kastamatan kan kaagayam ko. Aganos ka, Elisa. Tapara mo't lang iti pamilyam, no ang pinada ka dita. Sana ba ne? Duatawon laang dayta. Ay, uwan gayam. Saan mo ka dingaw-awagan ni Rodel? Ay, dayta nga ruti may sa aparikot ko ita, friend. Oh, apay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Manipod imayak dito eh. Ha? Kasta? Unay mo tunday ta ang boyfriend? Kaslawan pa nakaawat na. Uwan nga rod, friend. Pinakawan ko, idi nagbasol kanyak. Ngam itatanda akong dito eh. Diyak mat marik na ti panangisakit na kanyak, friend. Di nakpay kumustaan. Anya mo tayo ta lalaki. Immature. Diyak amon na niya ti pampanunutan na, friend. Bay amon. Saan nga iso ti panunutam? No talaga nga ay ayatan na ka, concern kumakan ka. Saan nakas jay? Talo abulan mo dita? Ngam di nakapay kinumusta apulos? Kanya klase a boyfriend dayta. Ala, bye-bye amon, friend. Barang makalagip tumatlaan kat umawag. Sige, baliwak tumanan ti umawag ha. O sige friend, agan-anad ka dita ha. Agyaman nak. Bye! Manong, kumusta kayon? O Elisa, ading. Mayat lagtading ko. Among pumipigsa ni Nanang, may iliw taking kan. Kasta ka di, Manong. Sana bale. Manula abulanan, agawi dakton. Wali nga rod. Kasa nagpital daw, manipod na pan ka dita. Manong, adala ko madamagag kan ka. Anya ka din ay tading ko, ipagamon. Kanayon ka mo't amapan ijay ili. Saan mo ka di amakitkita ni Rodel ijay paradaan, Manong? Apay niya, Rodel. Kahit no nakita ka din na minsan nga takadwa na babae. Kaya na dapat iti ubana ang ubin. Anya? Apay, kunak man no nag-break kayo di. Saan?
Manong, awan mat nagsaritaan mi nga break kami. Manipod imayak dito nga aging gaita. Tsak ngamin makontak ti cellphone na. Dinakpay pulos kinumusta, Manong. Anya? No kasta, nangasawa gaya man ni Rodela jak mo. Di na imbaga kanyak tapno sa anak ko mamata ng namnama. No agawi dakat da kami latta. Unay mata ni Rodel. Kunak no ay ayatan nak. Elisa, adik ko. Saan ni Rodel di paragyan ka? Agbabawi ak anagayat ka nagtalagkan ko na Manong. Inalilaw naklagayam. Ay, nagsayaat na nakaawit kan ading ko. Wan nga rod, Manong. Hala, may kangarudan. Ta, mapantaglugan ni Jay paradaan. Kasi dagtametan, sigurado. Naragsak nga gururay ni tatang kininanang ije balay tayo. Manong, ni Rodel Dayjay, Na, haawan niya paiso. Rodel? Elisa? Kumusta ka? Kumusta ka, Mat, Rodel? Nasayat, Mat. Ada nasawak. Adamat ang duwang anak mi. Kasta ka di. Nangasawa ka. Nga awan man na ti closure ta, Rodel. Pasensya ka ni Lisa. Ngami di nagabrod ka. Naamiris ko asaan ka matin ngay ayatan. Isuan ang asawa ako. Pasensya ka la kuman. Jack pulos ni namnama dayjay apasamak, Mr. Lonely. Pinakawan ko ni Rodel itinagbidutan na ididamo. Impagarup ko asaanin na maulit pa'y. Ngam nagbidutak. Ta iti panagawid ko, addan asawa ni Rodel, asaan met anakiwin naswas kanya. Nasakit para kanya, ngam awanan ti maramidak, no di ti mga klon, iti napasamak. To'y pagayam mo, Eliza. Pagayam nga Eliza, agyamanak iti panakipasat mo iti daytoy a programa. Nasaya at kaatao. Manang ipatag iti pamilya. Ken napudno nga agaya. Ket amok amasupapakan dayta iti ragsak. Ni Rodel ket saan aparaken ka. Dumteng to ti maikarikan ka. Ket mas nasaysaya at pay ngem ni Rodel. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Eliza iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.